Teko boleh pergi pelok jor baru ke jok sana kena kesina ke jangga ngangit pepedon kemet ke khoi bekia. Te pelok mentah kujung ini pej ya kena ke resol jangka lucky draw ke papa kelai hatu ber ke maisnong hanin kemet. Te ngait hubun ki perlok perjor kila ak khamil tina do menin kemet lanu bakan mi ke resol. Mar bakila thet ki tiket bat ki kwa ru ban pej ya ke resol. Kandena kamdena ka baha ka jongki te pelok mentah ke jang akmi lenti ke jang pi kalakut ka resol ka lemi mentah tung ini pej ya kena ke dembar ke bapom jongki fast price ke second price bat ki third price te pelok kena ke de ki dembar ke bapom pej jar ke baha ka jong pi ka fast price kata de ka thar 012015 not way r not way sun ka second price bat kata de da ka alto lai kendai riu sau ar lai kendai riu sau ar kat ba ka third price pat kata de da ka skuti ar kendai lai not kendai nyau ar kendai lai not kendai nyau 293097 te ki kon solution price pat ki de ki bar sau lai san ar lai ka we pat way not sau way riu san ar pra not lai riu way ar riu san not riu not ar not kendai riu ar way kendai lai pra san way sau pra ar nyeu sau kidembar jong ka express lucky drop pat de kine ka first prize kata de da ka bisa ka banyu pe wajar ka not kendai way pran riu ka second prize da ka Samsung smartphone not way pra riu nyeu ka third prize pat da ka bisa ka ba pra hajar way lai pra nyeu way